Husi fulan Janeiro Tomayo, Ministério Saúde transfere paciente Ronulo Recinida bahalau tratamento e a Malásia na Intolo La Convida. Dados do Ministério da Saúde, Husi Direção Nacional Apoio Serviço Hospitalar, Husi Fulan Janeiro Tomayo transfere uma paciente Hamuto Cruanulo Recinida ba Malásia. Dados nendeke hau simo, Husi trimester pertama yang 21 kas harukaba. Denas fasilita harukaba. Sia hospital nendeke hau ting. Lao di ba hospital kita dek, nabi bapak dek opsam hospital seluruh masih harukaba. Depende honinya variabilidade de caso. Temos disponibilidade médico indicado apenas dengan pasien lain. Dan bayar ini. Husi paciente Ronulo Recinida na Intolo Macla Convida tambah sofre moras nebe estádio icos ona. Tu informação nebe que ausimo si ia trimester pertama ia na Intolo nebe que la consegue salvar vida ia radio. Maybe mati isi mata sira ru kamautan radio mo dan familia sira halau itu. Tambah mayoria bahan kasus nebe que prognosa avançada. Com certeza kata toba ini ba meski dokter sira de kompetensya toma al esforço maybe plano si memorama Tur plano nebe ia fulan junior Ministério Saúde se transfere tam paciente sanulo recém rua bahal tratamento iha railior. Husi paciente nebe transfere ba railior maioria sofre moras cancro, no moras fuang. Santina de Jesus, Jacinto Fuca, GMN.